ndabasuje mbifurije ibihe byiza mwebwe mukunda neza Media TV. Reka twihute cyane tujye mu makuru tugezeho kano kanya. Hari umukoroneri ukomeye cyane muri FARDC yari yaragijwe urugamba rwo kugira ngo abafate igice cya Rubaya bacyambuye M23. Yamaze kwasiga umutwe, yamaze kwicwa na M23. Aya makuru ateyate ni ibintu bikomeye cyane, n'ishyano ryaguye muri FARDC n'igikuba gikomeye cyane, ndetse ibingi byatumye habamo gucikagurikamo ibice muri FARDC rwose. Na makuru rero atugezeho kano kanya, ndakubwira amakuru ya nyayo, nkubwira amazina ye yombi ndetse nkubwire naho yaguye n'agace nyirizina. Urumva ko urugamba rutoroshye na gatoya. Ikindi nza kukubwira ni bigendanye n'urupfu rwa General Amuri Yakutumba. Ni Otto Porokara ariko ntabwo ari General wa nyawe, bamba barabyigize bano muri Wazalendo. Nibundi ni nka ba General Fieka Haduyi, ni nka ba General Jean Marie Bonane, ni nka ba General Ngoma Nzito. Abo bose baba baragiye babyiha bakabayoboye za Wazalendo hirya no hino za Mayimayi na za Nyatura. Uyu mugabo rero bimaze iminsi rwose inkuru hari kuvuga ko ashobora kuba yarayishwe, abandi akomeye angarwaye ibikomere. Ndaje ngo ukuri kwabyo, hanyuma tuze kujya mu yandi makuru yuko tugaruka inyuma gatoya ku biganiro byahuje intumwa z'Ubusuwisi na M23 bahuriye mu Rwanda i Rubavu ejo. Ese ejo bundi baganiriye iki? Nyine ni ibiganiro byamaze iminsi biri kuva ejo bundi n'ejo. Baganiriye iki? Dore ko amakuru yamaze no gutangazwa n'ibinyamakuru nka RFI cyangwa se Radio France Internationale y'Abafaransa. Hanyuma ubwo turaza kugenda tugaruka inyuma gatoya mu yandi makuru agiye atandukanye, nze kubabwira rwose yuko hari ibindi biri kuvugwa muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS yageze Kinshasa. Azanywe n'iki? Biri muri aya makuru. Reka dutangirire ku nkuru ivuga yuko mu gice cya Rubaya muzi ko hamaze iminsi habera isibaniro hafi yaho, nyine ntabwo ari Rubaya nyirizina kuko FARDC nubwo yahashakishaga cyane yari itarahagera. M23 rero yarwanye inkundura hasi hejuru rwose, bituma rero nyuma yo kurwana nk'abiyahura cyangwa se gupfa gukira, bituma basubiza inyuma ihuriro cyangwa se coalition ya FARDC, basubiza inyuma Muzalendo, basubiza inyuma FDLR Umurundi. Ariko kandi nyine iyo coalition baranahakubitirwa cyane kuko urugamba mu minsi igera muri 3 harabarurwa abarundi batari munsi ya 20 bishwe. Hakana biranavuga ko ndetse amaze no gupfa abarundi bagera muri 3 bo muri Special Force y'igisirikare cy'u Burundi bari baroherejwe gukora akazi ko ku rwego rwo hejuru hariya mu mirwano M23 ihanganyemo n'igisirikare cya FARDC. Abo ngabo bapfanye n'abandi benshi cyane. Abo ngabo navuze n'abo officier birumvikana cyangwa se abanyine abo muri Special Force. Hanyuma rero reka tugaruka kuri iyi nkuru ikomeye cyane. Ni koroneri witwa Koroneri Bakuru Olivier, nuwo muri Special Force ya FARDC izwi nka Hibo cyangwa se babandi bitangwa n'abahibo. Ni ibihunyira niko twavuga mu Kinyarwanda, ngo bafite ubushobozi bwo kuba barwana mu masaha ya nijoro, kabone niba haba hari umwijima ukomeye cyane, ngo bagenda mu mabuye, bagenda mu mashyamba, bagenda mu mvura, ngo ibyo bafite ubushobozi. Ariko uburyo bigaragaza ku rugamba n'uburyo bakomeza kugenda bakubitwa bahondagurwa cyane nk'abana na M23 bakubita nabi cyane, bigaragaza ko buno bushobozi babavugaho bishobora kuba nyine bihabanye n'ukuri cyane nk'uko byigaragaza ku rugamba. Kuko aba bahibo bamaze n'iminsi bicirwa za Uvira, bakicwa na bagenzi babo muri Wazalendo. Urumva nawe umuhibo ushobora kwicwa na Wazalendo, ntabwo imbaraga ze wavuga ko wazizera neza cyane, wazishidikanyaho. Aba bahibo muzi mu rugamba rwa Goma M23 ifatuye umujyi wa Goma, abahaguye benshi cyane. Hari abo muri Special Force ya Hibo bahaguye, nibo benshi. Hanyuma muzi mu rugamba rwa Sake M23 ajya gufata Sake, ari maze igihe iberamo imirwano igihe kinini cyane, hafi rwose mu misozi ya za Gashingamutwe ya Zandumba. Aho ngaho mu bantu bahaguye cyane harimo Special Force ya Hibo. Rero ibi byose bigaragaza ko uru rugamba nubwo bitwa Special Force ntabwo rwabashije kubahira. Rero uyu mugabo nawe akaba yitwa Koroneri Bakuru Olivier, yari muri Hibo, yishwe rero na M23. Hashize iminsi 2 apfuye. Nubwo amakuru bwo tuyatahuye cyangwa se tuyagezeho duhabwa n'amasoko cyangwa se abari ku mirongo imbere cyane hariya mu bice bya hafi ya Rubaya, bayaduhaye cyangwa se muri bice bya Masisi biri kweramo imirwano, bavuga ko uyu mugabo yaguye neza mu gace kitwa Kanyaru. Ako gace ka Kanyaru muzi ko M23 yagacakiye mu minsi ishize, imaze kwirukana nabi cyane abasirikare ba FARDC bagakwirwa imishwaro hirya no hino. Ni nabwo batangiye kwibagirwa ko bashobora kuba bafata umujyi cyangwa se igice cya Rubaya.
M23 kandi yahatsinze uyu mukoroneri nyuma y'uko yari maze kurasa ku kibuga cy'indege cya Bangkok Kisangani, ikanangiza bikomeye cyane ikoranabuhanga risanzwe ririnda cyangwa se rigenzura iki kibuga cy'indege, ibihaguruka ndetse n'ibihinjira byose, cyane cyane indege zihaza n'izihahaguruka. Bituma rero kugeza n'iyi saha batarabasha kuba bagira ibikorwa runaka bakora by'ingendo za hato na hato hariya ku kibuga cy'indege cya Kisangani, kuko byanateje icyoba cyinshi cyane muri FARDC, banavuga ko ashobora kuba M23 ukurikije amayeri yakoresheje kugira ngo irasa hariya batanamenye uko byagenze, byarabaye nk'umurabyo. Binashoboka cyane ko M23 yafata uno mujyi cyangwa se ikaba yanafata kino kibuga cy'indege cya Kisangani cya Bangkok, kuko ntabwo ari ubwa mbere umutwe w'inyeshyamba cyangwa se umutwe urwanya leta wawufashe ibice kugeza ubwo nageze Kisangani. Bigeze kubaho kuri RCD Goma, burya yararwanye ifata za Goma, ifata za Masifata ye, baragiye bagira burya na Kisangani. Kugeza ubwo rwose n'Kinshasa bari mu bwoba bavuga ko ari bo batahiwe, bituma ndetse Joseph Kabila ashyira hasi amanika amaboko aravuga ati ibi ntabwo byoroshye na gatoya. Nibwo bahise bashyiraho abaperezida, vice perezida batatu bungirije Joseph Kabila kugira ngo nyine bakore icyo twita mixage na brassage, ni ukuvuga ngo ni ukuvanga muri politiki n'ingabo baturukaga nyine mu bice by'uburasirazuba bwa Kongo, harimo n'abavuga ikinyarwanda. Icyo gihe harimo abitwa Bazarias Ruberwa, abazi politike yo muri aka karere barabyibuka neza cyane. Byari biturutse ko kuba nyine uwo mutwe wararwanye ukarusha intege cyane igisirikare cya leta, ukagenda ukagera Kisangani. Rero ntabwo byaba ari ubwa mbere. Ahubwo rero aho ngaho niho bamaze kurasa bikomeye cyane, baraza bahita bacakira ibice birimo za Kanyaru, aho ngaho rwose hafi na Rubaya bahirukanye nabi cyane. Abarundi barahaguye benshi, n'abazarendo na FARDC na FDL zarahaguye. Rero nibwo amakuru burya ngo mu mirwano yabaye ku itariki 26 na 27 FARDC na wazarendo barwana umuhenerezo nk'abenda gupfa nk'abiyahura. Abantu ntabwo bari bazi impamvu nyamukuru, bo bari bazi ko ari kurwana kugira ngo be baje gufata Rubaya, ariko ngo barwanaga burya ku murambo w'uyu Colonel Bakuru Olivier wo muri FARDC wo muri Special Force, kuko nyine urazi ko umusirikare ukomeye ku ruhande runaka iyo yishwe, nuvuga ngo igisirikare kigomba kurwana inkundura kugira ngo umurambo utajyanwa ukaba nk'ikizibiti ku basirikare bamwishe. Rero icyo barwanaga nabo kugira ngo M23 itaba yafata uwo murambo wa Colonel Bakuru mu by'ukuri. Rero byaciye igikuba kugeza ubwo amakuru yaje kugenda ajya hanze. Ubu nibwo ajya hanze, nibwo twayamenye. Umurambo we rero ukaba warahise ujyanwa Ikisangani, mu buruhukiro bwaho niho wahise ujyanwa mu bitaro byaho nyine, nyuma yo kuba yishwe akaba yaricanywe n'abandi bamurinda, bivuga ko ngo bagera muri 5 bose bahasize umutwe. Rero uyu Colonel Bakuru yari mu bari baragijwe kuba ngo bayobora operation zo gufata Rubaya, ariko kandi ntibyaza kugira gute, ntibyaza kumuhira. ngo ko rero uko ibintu byifashe rwose ntabwo byoroshye na gato. Hagati aho rero tujya no makuru agezweho avuga ko imirwano kugeza ubu ngubu hari abantu bakomeje kugenda batangaza amakuru avuga ko ngo ibice bya za Gatoyi ngo byabaye Gatoyi aho ngaho rwose nababwira yuko atari ko ibintu bimeze. Ntabwo M23 irafata agace cyangwa se sekiteri ya Gatoyi muri biriya bice nyine byo muri teritwari ya Masisi. Haracyarimo wazarendo, gusa hari kumvikana imirwano ikomeye cyane ihanganisha 23 na coalition ya FARDC, ariko ntabwo M23 iri hano Gatoyi. Mu by'ukuri abantu niyo makuru nabasha kuba mbabwiye. Ikindi nuko mu bice bya Zanyabyondo hakiri kumvikana amasasu hagati ya M23, ejo yabaye, uyu munsi yabaye, ariko idakomeye cyane nk'iri kubera igatoyi. Ahubwo reka tumanuke twerekeze muri Minembwe. Mu bice bitandukanye hongeye kumvikana urusaku rwa za drone z'igisirikare cya FARDC, hano bitaza Rugezi niho ari kuvugwa ibyo bikorwa. Abaturage bakomeje kugenda batabaza bavuga ko rero ngo hakomeje kugenda hagaragara izo ndege mu kirere ku buryo biri kubatera ubwoba ko n'ubundi zakomeza kugenda zikaza umurego muri ibyo bitero byabo. Ubuzima bwabo rero kuba ari bubi barabishingira ku kuba ngo hashize igihe umuturage bahariya kubona icyitwa umunyu, kubona isabune, kubona sukari ari ingorabahizi. Kugeza ubwo ejo amakuru yagiye hanze agaragaza ko ibiciro byatumbagiye ku rwego rwo hejuru cyane, kugeza ubwo umunyu ikiro kimwe gishobora kugura amafaranga arenze 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Sukari nuko, umuti w'isabune nuko,
urumva rero ntabwo ubuzima bworoshye na gatoya. Biraterwa n'ibyo bitero, abaturage barabura uko bajya kurangura ibintu ndetse n'ibindi bitandukanye. Indi mirwano ikomeye cyane iri ahantu bita Nzibira Warungu. Ejo bundi hashize uyu munsi hakomeje kugenda humvikana amasasu 23 aha yahakubitiye Umurundi, yahakubitiye Wazalendo, yahakubitiye FARDC. Nk'abantu biri kubera hari ahantu n'ibindi bindi. M23 yisize urusenda. Gusa abarundi banakubwira ko bakomeje kugwa muri iyi mirwano ari benshi cyane, benshi pe, kandi abandi bakanafatwa kuko tunagarutse inyuma. Biravuga ko mu mirwano yabaye ku itariki 26 na 27 nyine hariya za Kawere, aho muri teritwari ya Masisi nari imaze kuvuga. Kawere hafatiwe abarundi 21 barimo 3 bo muri Special Force y'igisirikare cy'u Burundi. Nubwo n'abanyarabi bikabyaga bakavuga ngo barinda umukuru w'igihugu, ariko ibyo byanza gutohozwa. Ntabwo nahita nemeza ayo makuru. Burya amakuru yo kugira ngo umenye ko abantu barinda umukuru w'igihugu simpamya ko ari nawe tupfa kumenya ku kanya. Rero abo 3 ni Special Force, abandi 21 b'abarundi bafatiwe hariya Ikawele. Aho Kawere rwose na Kanyaru niho habereye ibintu bikomeye cyane, niho hanaguye uriya mukoroneri bakuru. Rero imirwano ahangaha Nzibira muri Warungu ikomeje gufata indi ntera. M23 iri gukinagiza abasirikare ba FARDC, bari gukwirwa imishwaro, kwiruka kibuno amaguru barwana kinyuma rwose. Banarwana gutyo bahunga M23 bakayisanga imbere, bagira ngo arajya ibumoso bajya iburyo bajya imbere, bagasanga M23 yabagose ikabasigira akayira gato cyane ko guhunga kitwa kwa kundi bavuga bakora uruziga bakabyita ngo ni babakoreyeho ikitwa ni ukuvuga ko nyine mu mirwano umwanzi uramuzenguruka aduyi, ariko ntumufungirana ahantu hose, ukamusigira inzira. Niyo iyo nzira yaba atari bufasha gutayitahura ako kanya, ariko kwa kundi ari bugenda umurasa ashakisha akabasha kubona ahamenera nibura hamwe, kuko ni amahame agenga abarwanyi cyangwa se intambara. Nibyo rero M23 iri gukorera abo muri coalition FARDC ya Walungu hano bita Nzibira. Urugamba rukomeje, amasasu akomeje kugenda yumvikana. Ntabwo byoroshye na gatoya. Ubwo ikindi nakubwiraga nuko hari bivuga ko urupfu rwa General Amuri Yakutumba wa Wazalendo cyangwa se wa FARDC, kuko nyine uyu mugabo niwe uyoboye ngo asa naho ari uyoboye Wazalendo mu gice cyo muri Kivu y'Amajyepfo. Kivu y'Amajyepfo asa naho ari uyoboye. Ubundi nukuvuga ngo buri gice, buri ntara Wazalendo bifite uyoboye mu bya operation cyangwa se n'urugamba nyirizina. Kivu y'Amajyaruguru hayoboye General Mutayomba, Kivu y'Amajyepfo hayoboye General Yakutumba Amuri. Nuko nguko biteye, nubwo hari n'abandi nkabango manzito bari hafi aho ngaho, ariko bivuga ko kubijyanye n'urugamba n'imirwano n'ibiki byose biyorwa na Kutumba. Uyu mugabo rero burya ubwo habaga imirwano mu cyumweru gishize ahitwa Imikenge, ndetse FARDC yari imaze kuharasa kurashisha drone mu bitaro. M23 yirwanaho na twirwanaho bagerageza gusubiza inyuma, harimo n'ibitero by'imirwano yo hasi bya FARDC bisubiza inyuma. Aho baharasiye abasirikare benshi baba muri coalition. Bivuga ko rero ngo uyu General Yakutumba yabaraharasiwe, bityo ahita ajyanwa mu bitaro igitaraganya i Bujumbura kuvurirwayo. N'ubu ngubu nubwo amakuru ari gutangazwa n'ibitangazamakuru bimwe na bimwe na YouTube n'ibiki byose bavuga ko ngo yamaze gupfa, ngo burya amaze iminsi 3 ngapfuye, nta kuri kwabyo kuri official cyangwa se nyine mu buryo bwa nyabwo kurashyirwa hagaragara, kuko ntabwo umujenerali nk'uyu yapfa nubwo ari autoproclamé hari umwabyigize ngo amara iminsi 3 hataragira abo bitangaza. Wazalendo batarabitangaza, FARDC tarabitangaza, M23 ushobora kuba yamenya amakuru ikabitangaza nkayo ishinjwa kuba yaramwivuganye cyangwa se yaramurashe. Rero icyo nabwira cyo nuko kugeza ubu nta kuri kuruzuye, gusa ikiriho cyo nuko uyu mugabo ngo arwariye mu bitaro i Bujumbura nyuma kuraswa na M23 mu Rwanda maze igihe yari yarabereye aho bita Imikenge. Reka twihute cyane, hari ikiganiro ni intumwa z'Ubusuwisi zahuriye n'abahagarariye umutwa M23 i Rubavu mu Rwanda ejo bundi nejo, mu biganiro byari bigamije gusuzuma ahishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinyiwe i Doha muri Qatar hagati ya Kinshasa na n'uriya mutwe rigeze. Rero ni ibiganiro byamaze iyo minsi 2 kuva nyine ku itariki 26 ndetse no ku itariki 27 kwa gatanu no kwa kane no kwa gatanu. RFI rero yatangaje ko mbere y'ibiganiro burya intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zabanje guhura n'abahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mishyikirano.
ngo byari mu rwego rwo kureba uko amasezerano abiri yasinyiwe i Doha ari kugenda yubahirizwa. Ibyo ni ibyabanje kuba. Aya masezerano rero akaba arimo ingingo zijyanye no kurekura imfungwa ndetse no kubahiriza agahenge n'ubwo imfungwa ibyazo byanze, kuko M23 na mbere y'uko aya masezerano bayasinya yari yoheje imfungwa 5,000 FARDC cyangwa se ubutegetsi bwa Kisekedi burazanga, buvuga ko ngo ari abatasi, buvuga ko ngo ari abagambanyi, ngo ari ibyitso, bati nibasubireyo ntabwo tubemeye. M23 irabagarura. Nyuma yaho ahubwo M23 ikavuga iti ahubwo twebwe abacu kuki batabaduha ko twe twanabemera nibura. Bajya gusinya ayo masezerano, bamaze kuyasinya rero nta wigeze yongera guhererekanya izo mfungwa nyine aba M23 cyangwa se n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Ahubwo hahise hakurikiraho urusaku rw'amasasu mu bice bya Plaine de la Ruzizi, za Mpwezero, za mu nkengero za Uvira, murabizi. Gusa binaza gutuma M23 irekura ibice yivira Plaine de la Ruzizi, ndetse mu bice by'umwihariko bya za Sange, Kabunambo, za Mutarure, aho ngaho hose niho M23 yagiye iva. Hanyuma imirwano ntibyabujije yuko ikomeza. FARDC akomeje kugenda igaba ibitero henshi na henshi, mu ibitero byo hasi ndetse n'ibitero bya za drone. Bikumvikana ko nako gahenge nako karasimwe, ariko nako nikagira gute nikubahirizwa. Rero nuko nguko ayo masezerano yarateye, ubwo najyanye no kurekura imfungwa no kubahiriza agahenge, ariko amakuru akavuga ko kugeza ubu ngubu nta ruhande na rumwe rurimo kubyubahiriza. Intumwa rero z'Ubusuwisi byari biteganyijwe ko zikomereza urugendo mu mujyi wa Goma, ariko kubera impungenge z'icyorezo cya Ebola zitazitamo kuguma mu mujyi wa Gisenyi cyangwa se i Rubavu, biba ngombwa yuko abahagarariye AFC M23 aribo bambuka umupaka bajya kubasangayo baturutse hariya nyine i Goma. Amakuru yaturuka ku mpande zitandukanye avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gusaba ko Ubusuwisi bwagira uruhare runini muri ibiganiro hagati ya Kinshasa na AFC M23. Mwibutse ko bone ibiganiro byagiye kubera mu Busuwisi bivuye i Doha, bitewe nuko i Doha cyangwa se muri Katari hatari umutekano wizeye muri iki gihe, kuko ni kimwe mu bihugu biri mu burasirazuba bwo hagati. Burasirazuba bwo hagati buri mu mutekano muke, bishingiye ku ntambara ihambaye cyane cyangwa se ikomeye cyane iri guhanganisha Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi ibihugu nabyo bitandukanye, za Katari, za Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, za Arabia Saudite, za Iraq, bigenda bigabwaho ibitero na Irani, kuko ibivuga yuko birimo ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hato na hato. Rero niyo mpamvu bavanye ibiganiro ahangaha babijyana i Monterrey mu Busuwisi. Nguko rero uko bimeze kugeza ubu ngubu. Ingingo amakuru aturuka ku mpande zitandukanye avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gusaba ko Ubusuwisi nyine bwaba buyoboye ibyo biganiro, hanyuma akaba ingingo y'amabuye y'agaciro yo mu gace ka Rubaya muri Teritwari ya Masisi nayo iri mu zibanzweho cyane muri ibyo biganiro. nk'uko amakuru abivuga, Rubaya sinzi icyo ari kuyivugaho. Rubaya ikaba ifite agaciro gakomeye cyane mu masezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Amerika yasinyanye na Kinshasa mu mwaka ushize 2025. AFC M23 mu mezi yashize yatangaje ko yiteguye kugirana ibiganiro bitaziguye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku micungire ya Rubaya. Mu gihe ibiganiro byaberaga i Rubavu ku rugamba rero ho Rubaya yakomeje kugabwaho ibitero n'ingabo za Leta ya Kongo zikoresheje drone n'abasirikare bo ku butaka, ariko amakuru aturuka ku mirongo y'urugamba yemeza ko AFC M23 iri kubasubiza inyuma kandi nabi cyane, batareba inyuma n'imbere cyangwa se badakoza hasi ibirenge, biruka kibuno mpamaguru. Hanyuma reka mbabwire yuko mu yandi makuru ari kugenda avugwa, mu yandi makuru ntabura kubabwira nuko ni umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS cyangwa se WHO yamaze kugera tayari Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yahageze mu ijoro ry'ejo, aho agiye gufasha kuyobora ibikorwa byo kurwanya Ebola. Nicyo cyamuzanye Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Bitezwe ko azakomeza akanagera no mu bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kuberamo cyangwa se kugaragaramo indwara ya Ebola, kuko bivuga ko imaze kwica abarenga 200. Abayanduye barenga 1000. Urumva ntabwo byoroshye na gatoya. Kugeza ubu rero Tedros amaze iminsi atanga ubutumwa bw'icyizere no kwifatanya na Kongo, avuga ko batari bonyine kandi ko azakora ibishoboka byose ngo babafashe, dore ko babahaye n'akayabo kugira ngo bahangane n'iki cyorezo cya Ebola, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigatanga ku kayabo ku bihugu byugarijwe n'icyorezo cya Ebola, by'umwihariko Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
ubwo ngubwo nuko nguko bimeze, reka mbashimire cyane mwebwe mukunda uyu muyoboro, mukomeze kugira ibihe byiza cyane, mukande subscribe, mukande like ikindi kandi ushobora gukanda share no kugira ngo nyine usangize abandi amakuru yacu cyangwa se nyine ibiganiro, hanyuma ikindi ukaba waduha ibitekerezo cyangwa se comment. Rero ubwo reka mbabwira ngo amakuru yacu yo arakomeza kugenda bageraho neza cyane, 5 kuri 5 mu buryo bworoshye kandi rwose bwihuse cyane. Imana ikomeze kubarinda.